uburyo uruhande rw'ibumoso rwa Arsenal rukina bitandukanye kure n'uburyo urw'iburyo rukina. Mbona uruhande rw'iburyo kwako rw'ibumoso naho na Declan Rice abari kugenda mu kugaruka mu kuza gufasha nimero 6 guhagararana nawe muri recuperation mu kushakisha uburyo bagarura imipira. Hanyuma donc ibumoso basa nk'abakinanira mu mugongo, buri umwe ari inyuma y'undi, ariko iburyo basa nk'ababa bakoze triangle ubwabo kuri Timba, kuri Bukayo Saka na Martin Odegaard, ukabona ko basa nkaho collectivité nini cyane ku ruhande rw'iburyo kuruca uko bimeze ibumoso. Wenda birashoboka kandi nayo mpamvu bashobora cyane kuba bashaka kubahindura cyangwa se badafite neza umukinnyi wajyayo kubafasha, ko n'ubundi akazi k'iburyo bigaragara ko connector cyangwa se umuhuza wabo ni Martin Odegaard kuruta undi wari wese muri bariya batatu. Ruguru rero akaburayo hariya icyo bisaba. Leandro Trossard ni umukinnyi uzi guhiga box. Gabriel Martinelli ni umukinnyi ugira speed. Icyo umutoza akoresha ni nayo mpamvu mbona ko binorohera cyane Trossard yagiyemo guhita abona igitego, kuko ni umukinnyi wegera box kurusha Martinelli. Martinelli akunda imirongo, kujya gushakira mu mirongo bakamupira agacenga akawuzamukana. Ariko na wundi Bukayo Saka cyangwa Martin Odegaard bazamukanye bakinjira muri box, uwo mupira usanga Trossard ari muri box. Bikamworohera ko ya mpira igarutse. Urebye nk'igitego yatsinze kuri cy'umutwe kuri Sporting, igitego yatsinze cy'umutwe gutya umupira bawugara agahita aterekamo n'umutwe. Ni umukinnyi ubona ko azi gushaka box. Mbona ko ni uburyo bwiza bw'imikinire ikipe ya Arsenal iragenda yubaka gahoro bizagenda bifata. Gusa score y'ibitego 5 mu bakinnyi 5 batandukanye byo ntibisanzwe. Kuri izi mpande za Arsenal, first of all uruhande rumwe rusa nkaho rwa Bukayo rwo rutandukanye n'ibindi, yaba Odegaard ahari yaba adahari. Nibyo twose tuvuga ati turibuka igereranya rya Bukayo na Marcus Rashford yaramurenze, igereranya rya Bukayo Saka n'abandi batandukanye. Ubu hageze igereranya rya Bukayo n'aba Cole Palmer, bisa nkaho nabyo ntiwabagereranya, kuko numwe mu bakibuka Saka bari ushobora kuba muri match 16 akoze assist 10 n'ibitego 5. So n'umukinyi bavuga ko ashobora gukura agahigo ka Kevin De Bruyne na Thierry ariko ko gushobora kurenza assist 20 muri sezo. Urwo ni umwe mu ruhande bigoye kuba wabona undi mukinyi waruzaho ngo akore ikinyuranye cy'ibyabo. Urwa Trossard rero na Martinelli nkuko yarabivuze asa nk'uwabaye imfubyi mu gihe Granit Xhaka yagendaga igenda rya Granit Xhaka, kuko Granit Xhaka ikintu yoroherezaga Martinelli kwari kudakora yarani Deus yavugaga yo kwirukanka ibirometero byinshi, kuko twibuke ko na sezo yatsinzemo ibitego 15 yari sezo yakinanye na Xhaka yarahinduriwe uburyo bw'imikinire. Xhaka gasa nk'uwegera imbere akamuha ya espace ntoya noneho ku buryo adribura rimwe kabiri akaba yageze mu izamu. Ariko kuvaho Xhaka agendeye bisa nkaho nanone bigisaba Martinelli gukinira inyuma. Declan Rice ni umukinnyi mwiza, ariko cyane Declan Rice ukina garuka gufasha hagati, bigoye ko nawe atwara umupira ngo ugeze kwa Martinelli. Icyo uyu yavuze, abakinyi bashobora kwirwanaho mu buryo bubiri butandukanye. Leandro Trossard ni umukinnyi kwirwanaho, akaba yava kuri ya winga agatanga umwanya kuri nimero 3. Nimero 3 akaba ari usa nkaho wagiye guheza uruhande, Trossard akinjiramo imbere muri center, ari naho abonera ibyo bitego. Ariko mbona kuri izi rotation Mikel tarimo arabikora. Martinelli wari wabanjemo kuri match ya Sporting aranatsinda. Trossard wari wabanjemo kuri match ya Bournemouth ya Nottingham, kuri iyi match ya Manchester dutegereje kureba ninde uzabanzamo, kuko yicaye minota 90 Gabriel Martinelli. Ariko mbona kuri uru ruhande mbona bigiye kuba nk'umwaka ushize, kuko umwaka ushize umwe yari umutitire yakoze rotation, umwe agakina match undi agakina indi, kandi byatumye Trossard atsinda ibyo bitego 12. Simbona navuga ngo Trossard niwe mustata, Martinelli n'umusimbura. Simbona Martinelli ari we musimbura, Trossard ari we musimbura. Biba bibaye ariko urumva iyo bimaze kuba imikino 3 muri uyu mwanya uba watakaye ku mukino usanzwe n'ubundi ari we ubanzamo. Uyu ni wari ufite stat imeze nka hari umusimbura Martinelli abanzamo uko byameze kose. Icyo nemera nuko
si kenshi uzasanga izo mpande zose zikora kimwe cyangwa se zikomeye ku rugero rungana. Erega harimo n'ikindi kintu ariko biragaragara ko ashobora ari ikimenyetso harimo n'ikindi kintu erega cyo gutakaza umwanya. Muri animation y'umukino harimo ahandi hantu nyine birangira uruhande ugomba kubigenderamo kubera yuko Odegaard ugomba kuba ari playmaker w'izo mpande zose birangira akira umuntu umworoheye. Hari no gukina n'umworoheye, hari no gukina ariko nakinisha, hari no gukina bijyanye n'akaguru uri kuvuga. Yes, hari no gukina byisanga akira amaguru ko mworoheye. Hari n'ikindi ariko ushobora bigahita bisanga hari n'ubusanzwe urwo ruhande mu gukiniraho rugahira unishoboye. Ikintu gishobora gufata rwongera ubushobozi. Ikintu gishobora gutuma umukinnyi w'umuplaymaker aba umukinnyi w'umuhanga kandi ukora ikinyuranyo ni ukumenya umukinnyi wa nyawe akorana nawe. Yego ibyo nabyo ni kuko nanone ntabwo uzavuga ngo ndashyira hano nanone ushobora gutanga umupira ku muntu wizeye. Cyangwa se icyo nashaka kuvuga byo kuko ntabwo gacuza bano bahungu forumeza umwe yameze neza byanze bikunze. Icyo nashaka kuvuga ushobora gusanga n'udatameze neza. Ntabwo impande zose za delivering biragoye kuko nacyagirwa ruhande rwa delivering ariko Odegaard akiza niwe mubyibuka neza. Odegaard ntabwo yize ya season nyine ya ntuza ya Granate. Odegaard delivering cyane none se connection na Martin yabaye ni nyinshi uze kuza muri statistique zure kuza kureba icyo gihe uruhande rw'imoso rwa delivering kurenza rw'iburyo. Icyo gihe ariko nanone wibuke ko Martin yatsinze 15 Wirizaka Bukayo Saka atsinda 14. Icyo gihe bari kumwe gutya icyo Nasiri yavugaga kubera ko hari umuntu witwa nde Zaka yanarindiraga hariya ku murongo. Yego none na Martin yashaka no gusubira inyuma akasanga agahita musaba umupira akawukina nawe Odegaard Zaka agakora za rani zizegera box. Wari yase waruzi ko iyo ruhande za kuza ko ari Zaka with Trossard byari kwa 30. Okay. Reka twumve umutoza Mikel Arteta. Ruhande za kuza ko ari ariko Zaka with Trossard. Mbere gato kumva umutoza Mikel Arteta Fade ntago Julian Lopetegui ari buze kwirukanwa mu ikipe ya West Ham. Buriya natsindwa na za Bournemouth. Yavuze ati ni tanye match na Leicester City wenda ingaresa ari mutsinda bamwirukana. Na Arsenal yagutsinda ngo yavuze ati niyo haba haje undi umwaka ushize se wabitsinzwe 7. Boys ni wabiri. Yari akantu yavuze Benjamin yavuze ati Arteta unsinze ati ni complete team ikeni cyambere muri Premier League ati nimwe amakipe meza. Ntabwo ngiye nemera ati cyakabiri icyo nashaka kuvuga avanga style ya Espagne ni yabongereza. Icyo nashaka kuvuga nta Arsenal yagutsinda ngo wirukane witwa umutoza. Nukuri ko Arsenal si gute amakipe menshi Arsenal yatsinda mu Bwongereza ariko natsindwa naza zindi bari ku rwego rumwe za Leicester City mutsinda ntazaharara. Okay, ntazaharara Bournemouth ni mutsinda ntakwiye kuharara. Arsenal yakutsinda wese. Reka duhe umwanya umutoza Mikel Arteta twumva icyo yatangaje nyuma y'umukino.